Endabeni etsemfushane kwabalehlekile kuleli sonto sivakashela eDeep Kloof lapho sihlangana khona noMichael Ntsana ocela simsize simfunisa ubaba wakhe owalahleka kudala uGeorge Ntsane. Lebitso la ka ke na Michael Ntsane ke dula mo Deep Kloof zone 4. Lebitso la mme wa ka ke Ntsane Mojabeng. Gore ke bitse batho ba Khumbulekhaya ke bona le bothata ka taba ya ntate, and then ntate lebitso la gae ke George a kila sebetsa ka mo zone 6 ka bo 84 sona, but nna ke wa 1985 ka March. Gore ke tlhakane le ntata Michael ne sentsane ke kena sekolo e be re tlhakana re qala go ratana gona mo tse go ya ge e be ke ba mo mmeleng itse go tsena ga ye nna le yena a zang re qabane e ba re okay ke tlatla go bona e be ke re okay e be ke bua ke tla mo ntlong motho ba sa tlhola a tlile because ka rone ke le pregnant le nna e be le nna ke ngala ke re le nna ke go yena ga ke pepa o tswaka go tsamaya a lo msheba a thola gore ba sa leyo se ba tsamaile a ke jwana le ntse ke khola ke so tsebe ntho tse seo ka gola ka bostutu ba rona ba bana ba ngwana ka se ka butsisa ntho tse ngata Ke le ka tlhakana le ntate molwa ka o mong ba ke ntate Mjaki o itse George ne le mogotsi wa Mabunda le nna na motseba mara sa tseba sefane and ne ba sebetsa ko civil engineering ka mo zone 6 ka mo pela para o itse construction eo ne na le batho ba bangata a re ne ba chief a re na chief ta mara wa motseba ntate wa ka ke wa sa tseba sefane sa gae company ele ne ba itse ke B&D Penalag e ka re ke lebitso la Afrikaans mo ke Penalag civil engineering then na ke mmotsisa photo company feletse ka ya company eo ile ya kwala so ke yona information e ke ileng ka ithola because of nna ntse ke tsamaya ne ke ipotsa gore ne ke utla go na le bana ba hlophang ke ntho tse ding bo maseko re sefane eng so ne ke na le gore ke kule fela ke sa tsebe go kgwetsa gala eng then be ke thoma ke batla thuso ko seporofetong o re ngaka so ka thola gore ba ntse ba mpotsa fela gore tlamehile o lokise taba tsa ntate ke ipotsa gore ke tla di lokisa jwang taba tsa ntate ke tla thoma kae ke tla etsa jwang a ke sheba Michael o nkutsa bohloko a ntsa o batla papa gae ke re mara ke tla mo thusa jwang ka a ke tsebile ga bo papa gae ke ipotsa go yena kwa dutsing ko teng o reng ka ngwana gae a mosile ko morago kopa o mo tsebang o na sebetsa ko P&D Penalag civil engineering so ne ba sebetsa mo le ka bo 80s 84 gona mo ne le civil engineering kopa thuso re motholeng nka leboga ha le ka re thusa le nna ke gone go thoma ke gone go phela ke lokise bophelo baka batho ba ko Rustenburg ke kopa ha le ka ntholla yena kopa le ngwalle Khumbulekhaya le ba botse gore tse le mothotse le ka be le re thusitse gagolo Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuGeorge Ntsane, sicela usithumele SMS ku 42988. Khumbula ukuthi SMS ngayinye izobizwa 150. Ungakhohlwa ukusivakashela kuwebsite yethu ikheletha likashintshi lithi www.khumbulekhaya.net.za. Siyatholakala ku Facebook, siyatholakala ku Twitter kanye na ku TikTok. Uzungakhohlwa ukuthi uhlelo lakusihlwa ungalithola ku SABC Plus online njengamanje.